Oh, damn it. Oh. Jesus. Sabambi. Oh. Nasi? Wena lana kwendakalani? Indlela yokuthi thanks leyo for umuntu le-tactic support. Support. Ungisupporta ini? Hawu. Ngivela ukuthi ngifuna support yakho mina. Yini ngathi uyakhohlwa ukuthi sinesihlobo lomngade kuyophela. Nayi ngulubi nginonela. Nginona ngako. Thina nawe sinebuhlobo ngikhathi ubonana namhlanje wobuhlobo wakho. Buhlobo buphi? Ngibulo buhlobo bekhuluma ngapha. Mina ngathi ukuthi kahle kahle awuphenza ukhuluma uthini? Ungaphila buhlobo, angicabangi ukuthi indonga akuvumela ke lo ngavumela. Hey, ukhumbule ke sisi, ukhumbule ke dad. Lelo sikhuluma ngaye enyala. Ngimnakethu. Konke lokwenteka la, especially kulelanga la namuhla. Yalibona ilanga la namuhla. Konke lokwenteka uphuma order yakho la kimi. Inginya yakhona ke phinzo yakho ukuthi lo dingdong baba emphana. Khona lapho ke sisi, babo emphana. Wena uyini? Mako emphana. Yena lo mphana sikhuluma ngaye wena usemfatwala kamakhaya. Nina la emakhaya nabo inibuntu. Phela umuntu kumele ubonge. Sinabo ubuntu ngiko lokutawenda ukuthi wena sigcine singakuthathi. Vele ngeke sikutekela ekhaya. Inkinga ngiyona le ukukhulumela futhi. Udana lapho ungathi ngekukhona. Ngena ngikhulumela futhi nginebuntu, nina nite buntu mani. Thanks nje beka yinje. Bona vele ungene njani? Ngaphela bengishido ukuthi wena etimenyweni tami awukho. Sisi lokho akufaki mina ngikwatike ukuthi la bengimele ngibe khona ngoba thina sinebuhlobo lobo ngayikho phela nawe uyabathi. Sungihlolela wena. Sinebuhlobo thina nawe. Ucela ungiphumele dad. Nje enough lele nginako kwanyaka. Bonke ngiphumele. Nawe umlandzele futhi. Khona ngicabanga ukuthi ngingqongono kamakhaya mina. Asambe. Asambe kanti sithatha lamasuphu akhe lo namhlanje. Hey, kuye bekunemasuphu bonke ude wena la. Sis man.